atusaidie, afanye descente sur terrain, akuya atuone, asikuwe nasikia tu, akuya toke Kishasa, akuya tembele kwenye tuko, tumwelezee matatizo yetu, ndio hii vraiment tunaweza furahia ile. Banatoka Kishasa banarudilia Goma, sina tu huko muwanja wa mapambano. Vraiment batusaidie kule kitu sana. De travail avec le vice-premier ministre de la Défense et de la Sécurité à l'intérim, son Excellence Sami Adubango, qui fait l'intérim à la tête de ces militaires. Nous sommes venus faire une alerte sur la situation qui se vit actuellement à Kalembe. Kalembe, c'est une localité à Walikale, juste à la frontière avec Masisi, qui depuis hier à 9h est entre les forces des agresseurs et la coordination des VDP dirigée par le général Chimirai Didon, qui a été attaqué depuis dimanche à 4h du matin jusqu'à 9h. Et nous sommes venus attirer l'attention de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, sur les risques que Walikale ne puisse tomber dans les mains de l'ennemi aujourd'hui. Puisque Walikale, ce n'est pas seulement un territoire, mais Walikale, c'est le verrou. Walikale est en cheval sur 4 provinces, Nord Kivu, Sud Kivu, Chopo et Maniema. Et Walikale regorge la plus grande réserve de cassiterite du monde avec la société américaine Alpha Mine, Bifi et Mining. Donc aujourd'hui, la chute de Walikale va permettre aux agresseurs non seulement d'avoir des moyens, mais d'atteindre notre province. C'est pourquoi nous sommes venus alerter pour que le gouvernement de la République puisse appuyer les efforts de général Chimirai Didon, qui est le coordonnateur de VDP. Il faut dire que là-bas, c'est la RAD. Ce sont des réservistes qui contrôlent ce front-là, qui est un front important. Parce que Walikale est à 36 km de Pinga. Et si Walikale est tombé aujourd'hui, et si Kalembe est tombé totalement, l'objectif c'est de prendre Pinga. Et à partir de Pinga, c'est la forêt dense. Ils vont entrer, ils ne vont même pas venir, même avant d'arriver à Walikale centre. Ils peuvent à partir de Pinga atteindre Punya, Kindu, de Punya, Lubutu, Kisangani. Donc c'est très dangereux. Et à partir de Walikale centre, ils peuvent atteindre Bukavu, Karombo, Bunyakiri. Donc le vice-premier ministre et ministre de la Défense à l'intérim a été très attentif. Il nous a promis de pouvoir faire parvenir nos doléances à la haute hiérarchie et que dans le meilleur délai... Écoutez à ce propos, confronté au déplacement massif de population, la RDC qui compte à ce jour près de 6 millions de déplacés internes dans l'Est principalement, où les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda restent engagés dans une guerre contre l'armée congolaise. Une guerre qui déchire le Nord Kivu. Les combats ont d'ailleurs repris et ont coûté la vie à 5 civils hier à Kanyabayonga, une ville à une centaine de kilomètres du chef-lieu, Goma. Mais cette guerre a des répercussions aussi dans la province voisine de la Chopo. Elle aurait provoqué là-bas un affrontement entre deux milices Maï-Maï dans le territoire de Bafouassende. Et une fois encore, Pierre Firsion, il y a des victimes civiles. Selon les autorités locales, au moins 4 morts ont été enregistrés dans le camp d'une milice pro-gouvernementale, Maï-Maï Maradona, attaquée par les hommes de Sengo Chokoro, chef d'un groupe armé. La société civile évoque un autre bilan beaucoup plus lourd. Alien Kabonge est un acteur communautaire dans le territoire de Bafouassende. Il y a plus ou moins de 5 morts. Il y a même des enfants qui sont en débandade. Ils ne savent pas où se trouvent leurs parents. Le territoire de Bafouassende est une zone minière. C'est un enjeu pour les différentes milices. Et pour Trifon Saidi, député provincial, des liens sont même possibles entre le M23
et le groupe de Sengo Chokoro. Le M23 ont un courtier qu'on appelle Gamou. Il a fait une réunion là où résident les Maïmaï. Il a dit clairement aux Maïmaï que non, moi je suis l'envoyé de M23. Nous voulons prendre Kisangani. Suite à ces violences, des villages entiers se sont vidés de leurs habitants. Ce qui va s'aller qui réqualification. Tango bakutana kina mokonzi ya mboka. Les choses sont allées de mal en pis. L'état de siège et qu'il y de mal en pis, de sorte que on ne sait plus ce qui tozana na bitumba ou bitumba za kalisuti. Entre temps ba toazo kufa. Et pas nanga par exemple na Sud Kivu. On a na ba haut plateau ya Fizi, Uvira, Mwenga. Elle ya M23 za kakuna. Donc tobenga ba tu banero ba gumino ba android o ba boma na ni colonel na bisomoko ba katakata ye colonel ya onde. Bango pe Bertrand Bisimou alobi polele que bango eza ele na bango kuna na côté ya Sud Kivu. En ce qui concerne le Nord Kivu, oyebi bientôt tokosala 3 ans que Bunagana bazwa Bunagana tilelo pe toyeba kate vrai rôle ya Uganda na kati ya bitumba na biso toyeba kate. Parce que biso toyebi que ezala M23, ezala AFC, ezala definalo, ezala batwigwaneho ona zolo ba bazaka na patron moko Kagame. Ezala patron moko Kagame. Mais sikoyo tozotala lokula bolingo entre gouvernement ya Kinshasa na Rwanda penza eza makasi. Yo si omona mutu abomile yo ba. Bolingo eza makasi ndenge nini alors que ba relation ezali susu ndenge ezala raté ndeko. Madame, na ebisi na zaki na Fizi, na zaki na Uvira, na zaki na Bukavu, na leka kipe na Goma. Tango batu bamoni ngai juste na nzobima hotel Irusi pembeni ya Petite Barrière. Les jeunes ba intercepter ngai. Ils ont failli me prendre par force na ke de kokanga frontière. Parce que pour na batu ya Goma na zolo babomba zolanda pengai. Pour na batu ya Goma, soki to gagner frontière pendant 3 semaines. Soit Kagame alongo na ki président ya Rwanda, soit bitu Mesiri. C'est quoi faille ça na ngambo ya nani? Comment le gouvernement congolais bazoko parce que bazolinga koloka biso te. Tant bazoki na ba négociation. Yo sali 30 ans na poto. Soki Allemagne, soki Belgique, soki wapi. Babandi kotinda yo kende ko négocier na Rwanda. Okondima nyoso ti. Parce que quand ça devant bateau. Kagame za mutu te. Donc il fallait que batinda bino ba boyebi besoin maîtriser question de la sécurité. Soki ba kotinda biso te ba consulter biso. Chini nishaona pale. Toke pale kuna chunga. Hapo ndio bako na chunga benye bako batapanda. Huko bachini, kwa yulu, kila kufika ku defense. Unaona njoo pale. Unaona pale wenyewe kwa sima njoo hapa. Wako hapa. Njoo pale. Unaona pale? Njoo hapa. Pale. Doke bale bako wachunga benye batakuya chini hapo babangie. Benye batatokea huko. Benye batatokea huko sema nakuya intervention. Ndiko naangalia benye batatoka huko. Njoo bale. Hapa njoo kwenye banakuya funga hapa. Banafunga njoo mire hapa. Doke bako nachunga benye batatokea hapa. Wala bako miko na kitu keupe mkono. Ona ndio bazalendo hapa. Bazalendo ndio hapa. Ndio bale. Hapa. Bale tu pale. Ndio banalala moto pale. Doke ni contratanki. Doke hapo balikuwa na contratanki. Bako mvilima. Hakuna mwaepe. Doke position te biko na bakuia. Biko aleze biko na. Wewe ona tu hapa benye bako hapa. Hapa. Hapa ndio benye bako na vatage. Hapa benye bako hapa. Uko nacheza kontra attack yenye au kuiaminia kama batakuya atakesa ngapi? Bora ya kubatosha pale ni bora ya gayari. Pale kubatosha tu pale gouvernement ndio iambia wale mwachani mko afungua basi. Ni FDL wa wazalendo bale. FDL ndio chini ya gouvernement. Bako napingana. Ona. Betre nikwambie hivi, basi.
Ruchuru balipingilia tu kuinini tu. Ilikuwa sai Ruchuru iko tombe. Aseo ni nani bazalendo na gouvernement. Hapana. Pale wako fasi. Sasa yetu atoka hapa hivi. Hapa Zushaona ile strategy. Bongo. Tulitoka 3307 tukakuya Ruchuru. Oh, ba FDL mbako kumana gouvernement. Tunasema bongo si atujue vingi. Kumbe ni hapo. Ndio hapa benjo hapa. Bako na mortier. Na nani RBC? Biko tundo na rokete ndio banapika pale ndio hivi. Unaona basa ndio hapa. Biko na rokete iko ile fashi ile pale kwenye ile bashi iko. Ndio wa rokete iko pale. Aishapika kwa hapo. Na mashini gani? Na wapeka iko nyuma yake pembeni pale. Wote wawili kiko fashi boy. Ona kisi basa ndio biko naenda mbio biko na lure. Biko panda hivi. Bako napanda. Biko panda hivi kabisa. Bako naenda pale kule mabashi hivi banakimbia mbio hivi. Wote ndio biko naenda hivi. Wote ndio wanakimbia kule mbio. Wewe usiingie moto pale inakaa uwanga. Wale waisha tupa mabombe ya kabambi pale. Pale ni 50. Hapa benye bako hapa bako achunga hapa benye batafika hapa. Ndio wengine bako hapa. RPC. Sasa ile ni kama anapiga masasi. Hapa bako napanda hivi. Hapa benye bako hapa bako achunga benye batakuja. Unaona wale benye tulikuwa sema sema alikuwa hapa. Hapa balishuka banaenda hivi. Banaenda defendre ile kilima. Ndio hapa basi. Ni hapa ndio kwenye balikuwa. Maana yake baishafika hapa. Baishazunguluka hivi. Na bamoya ndio banashuka hapa. Tukabaona hapa. Moi relation cachée Kinshasa na Kigali ezali soki ezalaki te tokanga frontière kala Rwanda kolela miso ya mai Rwanda kolela miso ya mai yo pozali parmi bato bazokanisa ete relation ya mwa ndambo ezali en tout cas nako kontimate ke moto abomela yo ba million ya batu otikeliaka frontière na ya akotaka ndenge alingi azongi ndenge alingi alors que oyebike yo nde ozana biloko oya zoluka c'est otikeli mwanzela po batu bakanisa keno bitumba ezali alors que eza kaka amitié. Les gens pensent comme ça. Les gens pensent comme ça. Et le président de la République doit en être conscient. Hatuna habari ambazo ziko kwa mjini Goma pia na sehemu tofauti kwa sababu dunia nzima inajua kwamba wazalendo mnakorogana nyinyi kwa nyinyi. Yaani wanasema kwa wazalendo wanakorogana na FDL, mmekuwa mnapigania mipaka. Yaani kuna mipaka sehemu mnalipisha kama ni pesa ndio mlikuwa mnapigania. Hiyo kauli unaweza kusema nini? Ni uongo mtupu, wanasema uongo mtupu. Sisi hatuna shida na wao au wanakuja tupiga baba anaweza piga mtoto yake namna gani? Ni uongo mtupu. Ile wanasema ni uongo mtupu kabisa. Maiti ambazo umeziua kwa sasa zinaweza kupatikana sehemu gani? Hatuna, hatupigane tena wao au ndio wametupiga na wametuua. Sisi hatupigane na wao. Maiti zenu zinaweza kupatikana namna gani? Maiti zetu wameziba, FDC wamezipitisha mabirasa na gari yao ya jeep, wameziba, hatujua kama wanaziba wapi. Hivi haoni kama zile maiti zikifika mjini Goma tasemewa kwamba ni wahasi ndio wameuawa au kwenye shamba la mapambano haitakuwa tena wazalendo? Wasijue kama wanajua tuko waasi, watuambie vizuri ili tuende tena kupoli. Hivi hombi yako kwa serikali aiza kwa serikali kwa namna gani? Kwa hii huko mnafanya lakini inaonekana kama vile ni bure. Tukitazama vizuri kwa kanali hapa, watazamaji muone vizuri, ni kanali ambaye anajieneza vizuri, ana majeshi kibao. Sasa ukisema kwamba unakuwa ukisirika sana itakuwa vibaya, ila tuambie ombi yako kwa serikali inaweza kuwa namna gani? Ombi yangu kwa serikali watuambie ni nini wanahitaji
na kama sisi wanatuambia turudie kupori ili waweze kupana hii mji wa Goma, watuambie turudie, sababu hawawezi kuyatupiga, na tunasema tutapigana mpaka hadi toni ya damu imwangike. Hatuwezi kubali nchi yetu ivamiwe. FRDC na kwa tupiga, na sababu tunajua kama FRDC ndio wenyewe wanatusaidia, ndio baba yetu. Si mimi niko mtu wa APCLS kwa Jean Pierre Karairi, mimi siko FDLR hapana. Niko APCLS. Ndio wakoko wamesema kwamba kulikuwa affrontement. Watu ambao walikuwa chini kwa wakimbizi na wana fununu zao wanasema kwamba mmekuwa mkipigana na AFDLR, yani nyinyi mnapigana na AFDLR, mtakwenda na wazalendo kwa wazalendo, ndio imekuwa ikisemekana hivyo. Ni uongo. FRDC ya kwa General Papi ndio imekuwa tupiga. Sasa jeshi la taifa tena inakia kuwapiga ninyi wazalendo. Je, mmetoka kwenye pori kusudi mkuje kupigana na jeshi la taifa? Sijue kama wanakuwa tupiga juu ya nini. Waulize jeshi ya taifa kama wanakuwa tupiga juu ya nini, na kama tuko na shida na wao watuambie. Malalamiko yako kwa wazalendo ambao wanakufuata wakiwa mjini Goma, wakiwa nje ya nchi, kwa kuwa Mbalizi TV inapatikana sehemu tofauti ya dunia, tukisema kama Amerika, South Africa, sehemu kabisa mingi sana ambao wanakuja kutupatia comment zao. Ombi yenu kwa population yenye iko nje na ndani ya Kongo, nyinyi kama APCLS, nyinyi kama wazalendo, kanali ndio wanaongea hapa. Tunasema wa population yetu wenyewe wako hapa mjini Goma wasiogope, tutapigana mpaka hadi toni ya damu imwangike. Hatuwezi kupana nchi yetu, na tunasema FRDC yani jeshi ya taifa iambie jeshi zao, watuambie objective yao ni nini. Kama objective yao ni kupana nchi ya Kongo, watuambie. Messi hatuna shida. Fachi, ça va? Glycémie, c'est bon? La tension, correct? Et bon moral? Tout va bien? Ça calme, vieux, ça calme. Kinshasa, c'est pour bientôt. On arrive. Paul Kagame est un partenaire fiable. Ah oui, absolument. Et nécessaire. Paul Kagame, Yoweri Museveni. Voilà. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Donc il faut à un moment donné savoir. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. Asakana na bato mususu, mais asakana na Fati Beton te mokengeli ya bakongolais. Na lobi na Kagame boye, asakana na bato misusu, oya monelaka wana, kasi na Fati Beton te. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, il faut ça les malobis. Donc si. Ninasema kuanzia leo mweneo yangu sitaki kusikia tena chini ya tuna. Sitaki kusikia chini ya tuna mweneo yangu. Mwenye anajijua, najua kama mko pale. Najua kama mko pale na mnajua kama benye balifanya ile kitendo kwa wale wa muzika ni nyinyi. Nikisikia tena taitika banifunge. Taitika banifunge. Sitaki nisikie tena chini ya tuna hapo. Na ile processise omwe mweneo yangu. Mweneo yenye mimi niko na contrôler. Tafadhali kama processisi yenu yenye mtangoya ile nyeba nimeambia mwende muyengoye fasi nyingine. Na mweneo yenye mimi wana contrôler, sitaki kuona mtu na flash, sitaki kusikia mtu na bunduki, sitaki kusikia mtu anatia barriere kusimamisha watu. Leo hivi na hivi yeni chini hatuna tamupika. Mimi siko kwa kwa bembeleza. Amen. Mswazie kama keona tukibapiga, mswazie kama tukibapiga, uko na nguvu ya kuturepusia hakuna. Kama mko na karisasi masasi buwili wenye mlikuuza kama na mlikuuza kama kunini, Messi tuko ndio na magari ya masasi. Tuko ndio na magari ya mabomu. Sasa mtuachie wakati tupigane na ADF nalo. Msituamburie nyiba chini hatuna, pia madesordre nenyu mko nafanya kwa barabara.
Amujue gisi tunakuwa tunanungunika. Tusikie wewe banaua mtu mweneo yako. Sasa banaua mtu mweneo yako wewe komanda. Inalumaka sana kuropa seke. Inapoinsidaka kesa iko na luma vile ni juu ya problem ya. Ni parce que iko sa vile uko munyumba na batoto yako kisha bandi moya na mandat d'arrêt international pour nous na batu bazana bangwaka na Nord Kivu na Ruchuru, Luanja, Nagana, Kishasha, la bande à Tintin. C'est vous êtes normal. Mandat d'arrêt. Ah, Félix. Nani akoboma nani? Nani akoboma nani? Nani akokanga nani? La vie nous le dira. Nana poni na nanga. Oye akolonga. Oye mobakisa na jikaka. Ah. Alléluia. Ah, Kinshasa, bientôt Kinshasa. On arrive. Bakopa Katambango. Ah, nazomonango déjà.